Khona buzile-ke wathi ucela ukubuza ukuthi ngabe ukuphupha ngamatshe kuchaza ukuthini? Iphupho lakhe belinamatshe phakathi noma ngingasakhumbuli kahle lapha egroupini. Uthena uma ukuthi-ke uphupha amatshe kuchaza-ke ubunzima osazobhekana nabo-ke empilweni yakho. Kusho ukuthi-ke kumele ulindele ukuthi khona ubunzima obuzayo empilweni yakho. Noma singazi-ke ukuthi buza nini, kodwa nje kusanobunzima nje obuzobhekana nabo. Kuncike ekutheni-ke amatshe lawa avelayo ephusheni lakho ngabe-ke akanjani. Uma ukuthi uphupha-ke ushayela amatshe akuvimbe emgaqweni, lokho kuchaza ukuthi-ke izithiyo ezizovimba-ke impumelelo yakho. Kunezinto ezisazoyivimba impumelelo yakho. Asesithi uya-drive-a-ke emgaqweni kube khona-ke amatshe akuvimbile kungakhoni ukudlula. Kusho ukuthi kunezinto-ke ezisazovimba impumelelo yakho. Kanti-ke amatshe amaningi amancane noma amakhulu, lokho kuchaza ubunzima-ke empilweni yakho. Kungenzeka-ke kube amadwala. Kusho ukuthi-ke siyawazi-ke amadwala ukuthi into engakanani nje ebabazekayo impela engathi inkulu. Kusho ukuthi-ke lobo bunzima obuzayo bungangamadwala. Uma kuwukuthi-ke khona umuntu-ke ephusheni obekujikijela ngamatshe uzwaphuphe nje bebekujikijela ngawo. Kusho ukuthi-ke khona okuzama-ke ukukuthakatha. Kusho ukuthi kumele lisukumele ngokuphazima kweso leli phupho engaze ephumelele phela lo muntu-ke lo ogangayo-ke ngezinto-ke ey'ningi kodwa ey'faka nje ukuthakatha. Uma-ke ubaleka bahlulekile, kodwa-ke uma amatshe ekushaya lokho kusho ukuthi baphumelelile. Kusho ukuthi leli phupho alikho lihle neze uma ukuthi-ke bakushaya ngamatshe ephusheni. Sukuma uvuke uy'mele uzame-ke ukuthola-ke ikhambi elizokuvikela-ke kulabantu abazama ukukuthakatha. Kanti-ke mlaleli, ungakhohlwa-ke ukushaya usubscribe ukuze-ke nawe uma ubuza elinye iphupho la kwi-comment section ngibuye nevidiyo yalo izovele nje ingene fast notification. Uma ukuthi usubscribe-ile uzoyibona ividiyo isingena kuwe bese kuba ukuthi-ke uyayithinta uyibuke uphinde futhi ubuze umbuzo olandelayo bese-ke ngibuya nenye ividiyo.